The fast-moving fire in southwestern France has engulfed homes. Muri iki cyumweru Uburayi bw'amajyepfo buhanganye na bimwe mu bibazo bikomeye cyane by'inkongi z'umuriro mu myaka ya vuba hanga. Mu gihugu cya Espagne no mu Bufaransa ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bahunze amazu yabo. Mu gihe umuriro ukomeje gukwirakwira amashyamba n'imisozi, ibi bibaye mu byumweru bishize by'ukwezi kwa karindwi muri 2026 ubwo ubushyuhe bukabije bwahuye n'umuyaga mwinshi bikomeza gutuma inkongi y'umuriro ikomeza kuba nyinshi n'abantu bari batumwe ngo baze guhagarika izi nkongi bigeraho birabananira. Misiyo yabo iranga yo guhagarika izi nkongi. Nkuko ikinyamakuru Al Jazeera kibitangaza, abantu barenga 325 bo mu gihugu cya Espagne n'Ubufaransa basabwe guhunga amazu yabo kandi umuriro wamaze guhitana abantu benshi pe. Iki kiganiro tugiye kureba kigamije kubagezaho amakuru arambuye ya raporo yazatanzwe n'ibinyamakuru bikomeye nka BBC, CNN, Al Jazeera, NPR, France 24, European News n'ibindi binyamakuru bikomeye cyane. Iyi nkongi yatangiriye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi ubwo ubushyuhe bwazamutse cyane hamwe n'amapfa yarakomeje kwibasira igihugu cya Espagne n'iki gihugu cy'Ubufaransa. Mu ntara ya Gironde iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Espagne ni hafi y'umujyi bita Bordeaux. Umuriro wagize ingaruka zikomeye ku mashyamba y'imyunyu cyangwa se amashyamba bita pine forest kandi wagezaho utera ubwoba abaturage baho kuko bishimiraga ubukungu bwavaga mu bushakashatsi bwa vino n'ahantu hayengwaga imizabibu myinshi bakuragamo inzoga nyinshi yakoreshwaga muri kino gihugu cy'Ubufaransa. Gusa muri Espagne ho umuriro mukuru wibasiye hafi y'intara ya Madrid n'intara ya Avila uhereye mu birometero 115 uvuye mu mujyi wa Madrid za mu merekezo y'uburengerazuba. Nkuko CNN bivuga uwo muriro wageze aho urenze ubushobozi bw'abazimya bibananira kuwuzimya bitewe n'imiyaga yari kugenda. Imibare igenda ihindagurika buri munsi gusa ukuntu raporo zibigaragaza bakubwira yuko mu gihugu cy'Ubufaransa hafi hegitari 98 z'ishyamba zamaze gufatwa mu gihe Minisitiri w'Intebe wo mu gihugu cy'Ubufaransa bita Laurent Toneze we yakomeje kwibaza iki kibazo ukuntu biri bugende ariko nawe akomeza kukiburira igisubizo n'umuti. Kandi bakakomeza kubwira yuko mu gihugu cy'Ubufaransa abantu bagira ku 250 bamaze kwimurwa mu mazu yabo ndetse kandi mu gihugu cya Espagne hoho ubutaka bugera ku 150 hegitare bimaze gufatwa n'inkongi mu masaha 24 gusa. Ibi binyamakuru biri gukomeza kwerekana yuko mu gihugu cya Espagne nibura inkongi iri gufata hegitare zigera ku 150 mu gihe kitarenze amasaha 24. Nkuko perezida wa guverinoma bita Pedro Sanchez yabitangaje, mu ntara ya Madrid honyine hamaze gufatwa hafi hegitari zigera ku 10,000 zatwitswe kandi ndetse zakomeje kwangiza ibintu hirya no hino mu mujyi wa Madrid. Nabo mu gihe mu ntara ya Avila yo yakomeje gufatwa hafi hegitari zigera ku 13 tuzamutse twagera ku 15. Ndetse ikinyamakuru cyitwa CNN gikomeza kuvuga yuko abantu barenga 75,000 bahunze bava muri Espagne hiyongereho n'abandi bantu 30,000 basabwe kuguma mu ngo zabo kugira ngo abariho haza ko baheza kuguma kurusha uko bari bagenda hirya no hino bakaba bakangirikira mu nzira bakaba bafatwa n'iyo nkongi. Ndetse bakakubwira yuko umubare w'abahunze mu bihugu hamwe ni 325 mu gihe raporo zimwe zivuga ko umubare wakomeje kuzamuka bagera hafi ku 370 z'abantu. Ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu, umuntu umwe wenyine n'umaze gutakaza ubuzima mu gihugu cya Espagne yari umusaza w'imyaka 78 ufite ubumuga bwo kutagenda neza. Ni umusaza warutuye mu mujyi wa Valencia. Guverinoma ya Espagne n'igihugu cy'Ubufaransa zombi zatangaje ko iyi mibare ari y'agateganyo kuko umuriro gukomeza gukwirakwira vuba imibare igakomeza guhindagurika. Kandi ndetse igihugu cya Espagne cyatangaje yuko kiri mu bihe bya state of emergency mu gihe Ubufaransa bwo bwakomeje gusaba ubufasha bw'amahanga. Nkuko ikinyamakuru France 24 kibivuga, Perezida Emmanuel Macron yabwiye ingabo yuko zigomba kujya gufasha intoza kurwanya uyu muriro, yabwiye ingabo yuko zigomba gufasha kujya kuzimya uyu muriro hirya no hino muri iki gihugu cy'Ubufaransa, cyane birinda yuko umuriro wagera muri uyu mujyi bita Bordeaux. Mu gihugu cya Espagne ho abantu bari kurwanya umuriro bagera ku 2737 bari gukomeza kurwana n'uyu muriro. Ndetse imodoka ziri kugendera ku butaka zigerageza kuzimya uyu muriro ni imodoka 426, naho bari kwifashisha indege zigera kuri 21 kajugujugu ziri gukomeza kuzimya uyu muriro. Ubufasha bwaje kuboneka kuko CNN ivuga yuko indege ebyiri ziri gufasha kuzimya uyu muriro zaturutse mu gihugu cy'Ubugiriki. Zoherejwe binyuze mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bwo kurengera abaturage bita European Union Civil Protection Mechanism. Naho ibihugu nk'Ubutaliyani, Portugal nabyo byakomeje kohereza abakozi benshi n'ibikoresho ngo bakomeze kujya kurwanya inkongi y'umuriro dore ko byegeranye bacunze gato naho byashiduka bageze mu gihugu cyabo. Muri Espagne hakoreshejwe kandi utunuza filtering mask cyangwa se udukingirizo tw'umwuka tugera kuri hafi 2.5 miliyoni tugenewe cyane abantu bafite ibibazo by'ubuzima cyane imihumekere
ndetse n'abandi bakozi bari gukomeza kuzimya uwo muriro kugira ngo umwotsi utaza gukomeza kubinjirana. Gusa ingaruka zikomeye iyi nkongi yaje gutera ku bukungu ntabwo zari zashyirwa ahagaragarwa mu buryo bwuzuye. Gusa urebye neza ubutaka bwanditswe hafi hegitari zigera ku 150 mu gihugu cya Espagne zamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro, kandi tukabona yuko hafi hegitari 98 zamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro mu gihugu cy'Ubufaransa. Hazakenerwa imyaka myinshi mbere yuko amashyamba yongera gusubira ku murongo. Mu turere nka Gironde aho ubukerarugendo bwa wine tourism bwari ingenzi ku bukungu bw'aka karere, impungenge zikomeye cyane ku bijyanye n'ejo hazaza h'iyo mirimo. Mu myaka ishize twavuga nk'urugero mu mwaka wa 2022 igihugu cya Espagne cyatakaje hafi hegitari zigera ku 360 mu nkongi y'umuriro zari ziri kuba, ndetse mu 2025 umubare warazamutse ugera kuri hegitari 382 zari zikomeje gufatwa n'inkongi y'umuriro. Mwaka mubi kurusha iyindi ni umwaka w'1994. Ibi bintu bigaragaza yuko ikibazo cy'inkongi z'umuriro mu ntuza mu Burayi bw'Amajyepfo gikomeza kugenda kirushaho kwiyongera buri mwaka, bikaba biterwa cyane cyane n'imihindagurikire y'ikirere. Abantu benshi bari bahunze bahise ko babajyana mu nkambi muri temporary shelters aho bategereje amakuru mashya cyase aho bategereje inkuru nziza yuko bakumva yuko inkongi y'umuriro yaba yahagaritswe. Gusa mu mujyi bita Moncofa mu ntara ya Castellón mu gihugu cya Espagne aho ikigo cy'imikino cyaje guhinduka inkambi. Gusa umwe mu bahunze bari bari muri iyi nkambi ni umusore w'imyaka 28 yabwiye igitangazamakuru bitari Reuters ko ikintu gitangaje hafi y'urugo rwe ubutaka buri munsi bwirwa bucumbamo umwotsi, ndetse ko ari ibintu bikomeye cyane, ndetse ko ari ibintu byoroshye cyane yuko ibi bintu bikomeza gukwirakwira vuba nta kintu kibihagaritse. Abandi bagiye bahagarara imbere y'amazu yabo bavuga ngo turaza gupfana n'amazu yacu, ariko n'ubu ntacyo byaje gutanga. Leta zakomeje kubajyana ku mbaraga, ndetse bakakubwira yuko ubushyuhe bwavuye kuri degre Celsius hagati ya 25 na 30 burazamuka bugera kuri degre Celsius 40. Kandi ndetse inzobere mu ntuza mu byerekeranye n'ikirere bakomeje kuvuga yuko ubushyuhe buzakomeza kuzamuka muri ukwezi kwa 8 tugiye kujyamo. Inkongi z'umuriro mu gihugu cya Espagne n'igihugu cy'Ubufaransa zigaragaza yuko imihindagurikire y'ikirere ikomeza kugenda yangiza uburebure bw'amashyamba n'ubuzima bw'abatuye muri iki muntuza muri uyu mugabane w'Uburayi. Rikare abazimya umuriro ndetse n'ubufasha bw'amahanga, abahanga bavuga yuko iki kibazo kizakomeza kwiyongera mu minsi iri imbere bitewe n'ubushyuhe bukabije n'amapfa ari gukomeza kwiyongera. Nk'uko amakuru menshi abigaragaza, iki kibazo ntabwo ari cyo cyanyuma, kandi buri mwaka imibare y'ubutaka bwanditswe iri gukomeza igenda yiyongera. Ubwo ni hegitari zagiye zifatwa n'inkongi y'umuriro, ari ikimenyetso gikomeye cy'uko Uburayi bugomba guhindura uburyo buri gukomeza kwiteguramo imihindagurikire y'ikirere. Ni amakuru y'ikinyamakuru Al Jazeera, ikinyamakuru BBC ndetse n'ibindi binyamakuru byinshi twari twashyize hano kuri kino kinyamakuru cya Rashap Media. Ndagusabye ngo ukore subscribe uzabashe kubona uko aya makuru azagenda arangira, ko iyi nkuru ntago irangiriye ahangaha.